بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مجيدا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulirin dito mga kakasih sinallahu ta'ala hatiranan. Yari na isab kami mga kamaumasan sing kamu hakawiaksahan. Humatud na isab kami kanap pangadjian. Maun pahadarat sing kamu. Hari hindi nasadya inabutan sin suara ini. Ada po ningganap pangadjian. Hiatud na mo maun padarat sing kamu. Ayat hikakatloan tag isa. Paayat hikakatloan tag dua. Inayat na sabut Suratu Ibrahim. Mga kakasih sinallahu ta'ala, di ayat nasabut pagpakuyag sinallahu ta'ala abar iman usug iban bar iman babae. Pabila pagpakuyag dahil Allah subhanahu wa ta'ala iniyan kaunahan hakabuhi, aula-aula na kaunahan na kamatay.
Aula-aula na kaunahaning kuyag yan umalop. Dahon umalop. Magtag-ipon pa Allahu Ta'ala. Hingkawhaan tagupat kajam. Dum iwan sinadlaw. Mga anak ka po. Imasa na to ini. Masahalawang pitna. Na masahalawang simpitna. Matao din mangi. Dahil simarayaw. Matao din nagtatali, manusia sin pamangi, dahil sin tumali. Sin hipatali kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, malaing ka namuyad to. Ini kasalamat kanila, ini kasanyang kanila, kalugay nila buhi diya dunya, aula-aula mara nila, ing kasanyangan yad tumangarap, pahadarat sin mahasud si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, taingukan taniyo, impalman sin Allahu ta'ala, pagpakuyag niya, haipon niya bariman usog, iban bariman babae. Qul li ibadiyallazina amanu. Palman sinallahu ta'ala, panabi kahinapusan, pamungan, impamung muwaitaan, ang mga ipon ko usog, iwan ipon ko babae. Inipon sinallahu ta'ala usog ibang babae, ikakuyag hatao, ipon siya sintuhan. Ampain ipon siya sinapso niya, ipon siya simpagkahin niya, ipon siya sinakal niya, mangidungugon. Kaya marayaw rungugon, ipon siya sintuhan. May tayad to, marayaw parungugon, tungbasan pa kau sintuhan. Halawm kau pag-iman sa bunan, halawm kau pagtaat sa bunan, halawm kau amal mabarakat. Adapon bang kau nahinang ipon sin napso mo, ipon sin akal mo, ipunsin syahwat mo. Naigim barakat sing kabuhi mo. Naigim barakat sin pag-iman mo. Naigim barakat sin atay mo. Naigim barakat sin suara mo. Naigday sambilim barakat sin pituang gauta baran mo. Qul li ibadiyallazina amanu. Baitay mga bariman usugi pang bariman babae. Kunin ni pabaita kanila, aminu billah. Pahugutan niyo yung pagparat saya niyo patuhan. Pakusukan niyo yung pag-iman niyo. Pakusukan niyo in pangakad niyo kabayaan sintuhan niyo. Maita. Ampa kamu mahinang muttaqin. Ampa kamu mahinang muhsinin. Inna rahmatallahi karibum minal muhsinin. In rahmat, iban ulung, sinallahu subhanahu wa ta'ala, masuok pa mga sila. Yakay nila in rahmat, yakay nila in kuyag, yakay nila in pagkasilasa, pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Aturan yung jimatu hamasa na to ini. Tung pamaglasa nagbulak. Tung pamag-ibadat nagbulak. Bukon hat nagbulak. Magsusung yung pag-inggit. Pagsusung yung pag-igil. Magsusung yung pagmangit.
may tayad to. Wala nila nasampur na yung pagtuhan sa bunal. Wala nila najukup yung pag-iman sa bunal. Wala nila najukup yung panauhid sa bunal. Bukol sila hasalakan, bukol sila atulan, amu in piarasin Tuhan pakanabihan iban karasulan, hipapahindu hamahadjana. Aminu billah. Intiawag bariman, impaltawaran kanila, ay kamu masasat, ay kamu mahinang ipon sin napso niyo, ay kamu mahinang ipon sin taon niyo, ay napag-ipon. Ay kamu maipon sin akal mo, sumarawa, ipon sadya kau sin Tuhan. Na, unin paltaran kanila number 1, pahukutan niyo yung pag-iman niyo. Sin pag-iman sa bunal. Hikarua, yuqimus sala. Tindukan niyo yung sabayan. Dahil nga sabab yanin alamat sin tao, makusugin pag-iman niya, in pag-iman niya, hasalakan kabayaan sin Tuhan, itindog niya in sambahayang jukub. Hitunay niya yung sambahayang kabayaan sin Tuhan. Na masanato ini mga anak po, nabiya na kulo rin pagsambahayang. Aung kulo puti, aung kulo itum, aung ginisan ninwal na. In sambahayang, urukon sinahagama. In pag-agaran, amoy naraak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangka Quran, hangka kiblat, hangka lapal, hangka Tuhan, hangka Nabi. Imbar iman dito sila. Maita, tapi iban sin iman sa bunal, in sa bahayan. Wa yuqimus salah. Baita mga ipon kubar iman, patunayan kanila in sambahayang wajib alal wajhil akmal. Haatulan kabayaan sin Tuhan. In atulan kabayaan sin Tuhan jukup, way nagkulang, way naglawi. In atulan kabayaan mo, kulang pa, naglawi pa. May ta nagkulang, may ta maglabi, sabab sindi ka umarad haatulan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, aun sambahayang pawailun lil musallin. Siksaon sin Tuhan nagsambayang. Ay, ikaw na, nagsambayang, nasiksaon pa. May tayad to, wala niya iyaga din atulan kabayaan sin Tuhan. Wala niya iyaga din atulan kabayaan sin Tuhan, piyahato da kanabiyan. Naghinang siya kaagi atulan kabayaan niya. Dayan Tuhan. Dahil nga sabab yan, ini karwa sambayang, adaus salah. Ubus niya magsambahayang, larakun niya rasininang mangi. Unin ni panglarak niya, wattaba'u syahawat. Agarun niya rin napsu niya, agarun niya rin syahwat niya, agarun niya akal niya, agarun niya rin piagusinusunan nila. Di niya ra kahagarun, uno imbeta niya patuhan halawom sin sambahayang, dahon niya hagwa sin sambahayang. Ayan Tuhan. Inagi niya sadya na, umus na ako si mambahayang juhur. Umus na ako si mambahayang magrib. Umus na ako si mambahayang naon. Unuin dahon mo, ubus mo magsambahayan. Ayan Tuhan, way na yan Tuhan tao. Na, mga anak ka po, impit na jima tuhamasa na to ini. Dahil nga mga sabab niya, wala nakimugda ng pagtuhan sin tao. Sa habaitan niya kugdan siya.
Wala na imamu impagsambayang sintao. Imbayta niya imamu. Insambahayang amu. Insambahayang kimugdan. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sa bunal tuding sambahayang yan. Bang niya iya kading kabayaan sintuhan niya. Kakausan niya puunin napso niya. Kakausan niya puunin syahwat niya. Kakausan niya puunin mangi. Di siya makahinang si mangi. May tayad to. Gapian siya sintuhan. Tabangon siya sintuhan. Na nagsambahayang man siya rin makadakabayaan sintuhan. Halawang sinsambahayang palarak na. Lialarak niya rin sambahayang, hapiil niya, haswara niya, hakatan pakaradyaan niya, biya dagbos malarak. Nabang larak na halom sambahayang niya, biya din na yung pagguwa niya. Hindi humudungin iblis. Ano yan mga anak po? Nakapamung na yung syaitan, di ko na lang nakakausan. Inanak ka po Adam, magsambahayang da. Kakawa lang niya, pag ubot nila ni magsambahayang, larakon ko rin pagsambahayang nila. Nauna ni panglarak si Iblis. Papagkaluhon ko ra sila, papaginggiton ko ra sila, papagigilon ko ra sila. Aturatuan? Kaway inu-inusin tao. Pinaglapal nila maumo. Baya-baya na lang na sintuhan. Tay maun na ibandi. Mga anak ka po, mga anal kita ni umarayaw. Na, uno pembeta sintuhan puas simpag-iman yukum. Puas sinitunay niya itindog na yung sambahayang yukum. Inikatu, wayufikuna mimma rajaknahum sirran wa alaniyah. Parman sinallahu ta'ala. Aun yanughara ko kay murijiki. Inrijiki yanughara ko kay mo. Aun pabaran mo. Aun paahli mo. Aun suku mo. Aun suku sin ahli mo. Aun suku sin pagkahimo. Na inrijiki dihil ko kay mo yan. Pag napakakaw. Pag napakakawajib. Pagsarak kakawajib. Pagsarak kakaw sunnat. Pangdihil kaw. Pagmurakaw. Mimma akramnahu bihi minar rizq. Sin uno-uno na riziki anugara na mo kay mo parman sintuhan. Kaya anugaraan kaw kusog, panabang kaw. Kaya anugaraan kaw ingat pag napakakaw. Uno-uno na parman sinallahu ta'ala in kaya anugara ko kay mo pag napakahan. Mana simpag napaka, hari kau kumawa tutong basan hari hilan mo. Intumong bas kay mo, amin nagdaak kay mo. Allah subhanahu wa ta'ala. In ikaw, day nga Tuhan, in piyag napakahan mo ring dah Tuhan, in ipag napakam mo ring dah Allah subhanahu wa ta'ala. Day nga sabab yan. Bang muyan iya kadim pag napakamuyan, akabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, inpiang dihil muhambuuk, impiag napakamuhambuuk, impiag sarak kamuhambuuk, impiag nabang muhambuuk, hakuti kaagarun mo yung kabayaan sintuhan, inhad pababa karayawan, hangpu karayawan. Inhad pataas biyay ta inumbol niya makapitong gato.
inhad pataas, wala na biyay time taod niya, wallahu wasi'un alim. Mga anak ka po. Yan iniyang malan simbar iman. Yagad nila impagtuhan sa bunal. Yagad nila impagsambahyang sa bunal. Yagad nila pagnapaka sa bunal. Biya din indagbo pagnapaka nila. Sirran wa alaniya, dua pakaradyaan. Hakahalan sipok. Uni nakahalan sipok. Di niya ipagbaita. Ampari mahinang riya. Ampari mahinang takabur. Ampari mahinang sum'a. Pag-abbo niya, ipagparungog-dungog niya tao. Ipagpakita-kita niya. Amad tuwing siran. Hangkan subay sipo. Wa alaniya. Ini karuang bukon sipo. Ipapatampal sinallahu subhanahu wa ta'ala yung pagnapaka niya. Yung panagnaan, sipo. Pag ikaruha, bukon na sipok, tampal na. Unim maksud sinatampal na, bukon siya magwag-wag, siyang katampal. Sa supaya siya kasinguran. Supaya aon murul kaniya. Hari siya mag-uwag-uwag. Amuyad to mga anak ka po. Kuno yan, impag napakaniya yan, min qabli ay ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khilal. Ayat dugay, min qabli ay ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khulla wala syafa'. Hari parumatunging kalamma mo. Hari pakauragpakan sing kamatay. Hari parumatungin adlaw way na pagdagang. Way na hiragang, way na ipami. Way na tumabang bakay. Di ba misan aon tumabang? Bukon nakawasan niya yung pagtabang. Wala syafa'a. Way na bakay umulong ka niya. Misan aon umulong ka niya, di na kagunahan. Wala syafa'a. Way na pagsapa. Ayan mga tuan. Dahil nga sa babyan ha, ayat kay banan. Firman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Fala saddaka wala sallah. Hangkan sila yan nakatuligi na pamangi. Di da magsambahayan. Di da magsarap ka. Nagsasarak ka, nagsasambahayang di dagaruning kabayaan sintuhan, makatuligi da pamukunan mo. Way rakapi niya. Di da siya kapian. Di da siya kaulungan. May ta, bukon siya haatulan kabayaan sintuhan. Mga anak ka po imasa na to ini. Magkakunahan kita niyo at turun na to, lilingon na to, imbaran na to, bang nakaagad ka kita niyo at kabayaan sintuhan. Para kala sibi-sibi, bang muri agarunin at tulan, magkangi. Nabiya din ng para kala dakula. Para kala mo iban sintuhan, para kala mo iban sin pagkahimu, para kala mo iwan si sasakatan mo, bang muri agarunin at tulan, umangi. Nain wala mo iagad at tulan, amo na impuunan sinatulan. Wala mo iagad. Bang para kala sibi-sibi, di mo agarunin at tulan, kimangi.
Biyadiin na yung parakala dakula, di mo agaruning kabayaan sintuhan, nagpapanjari kay mo, mga anak ka po, manganal kita ni marayo. Firman sin Allah Ta'ala, haja kitabun, in kitab Quran ini, nga Tuhan. Bang niyo ni ayagad, mubarakun, mabarakat. Magkagunahanin pangatod na to mabarakat. Magkagunahanin suara na to mabarakat. Nagtipo na, nagakal na. Bang muway tanay ko mga kalay ko manipu, misanin sila yan tulong na iwan pagkupi, ang mga kal da manipura. Ayan mga tuwa. Mga anak ka po, manganal kita niyo marayaw. Bukun kita niyo piapanjari sintuhan. Siksaun has daw susungun iwan binsa na undia dunya. Bangkaw na binsa na dia dunya. Wala mo sa niya ka din kabayaan sintuhan. Sa yung pangatod sintawin na binsa na amin miya ka da kabayaan sintuhan. Asu Muhammad tin nagmamaksiat, bang sila si Manyang. Asu buhay na ginumalak, bang sila si Manyang. Asu buhay tabi ay magjijina, bang sila si Manyang. Ingkatan unu-unu hinang mangi, uiruntuan si Manyang tao. Kain si Manyang da, amuray makadhatulan. Bang si Manyang intao makadhatulan sintao piyag isunisunan nila, laming kasanyang sintao. Apabila miyagad sing kabayaan sintuhan. Falanuhiyannahu hayatan tayyibah. Parman sin Allah Ta'ala, pasanyangun na mo sila riya dunya, iwan pasanyangun na mo sila adlaw akhirat. Nabiyaon, kaya sintaw, ako na lang na magpasanya nga baran ko. Ako na lang na magpasanya nga pikilan ko. Na siya manin nagpasanyang simpikilan niya, nabiya na siya kan tumali. Nahi tumali, magtali sa dyan hinang. Nabiya na siya kan pusong, magpusong-pusong sa dyan hinang. Ini tumali, mga siya pikilan sing kaibanan. Nangawa man siya sing pikilan sing kaibanan, hamukon na iwan sing pikilan niya, nagsaga. Tumakawa, imbar iman, sugiwan bar iman babae. Impikilan niya, piyaharap niya pagkabayaan sin Tuhan. Pagkaamo rin naginang. Pagka mo rin nagpapanjari, piyaharap niya paatulan sin nagpapanjari kaniya. Imbar iman, inapso niya. Wala niya iyakan. Magnapso siya mulakab. Nagnanapso siya napso tao. Nagnanapso siya napso hayop. Nagnanapso siya napso kabayaan sin syaitan. Waliyazu billah. Ang paimbariman, inapso niya, piagad niya, nagpapanjari kaniya. Insahwat niya, piagad niya, nagpapanjari kaniya. Wala niya na hinang banta, wala na hinang sin syaitan sanjata. Hinangun sin syaitan sanjata, inapso mo, hipanglarak kay mo. Hinangun sin syaitan sanjata, insyahwat mo, ipanglarakay mo. Hinangun sin syaitan, inakal mo, hipanglarakay mo. Apabila taikuran mo, inatulan kabayaan sin Allah Ta'ala. Kala Allah wa kala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga anak ka po, way na pagdakang adlaw. Way na pagganti. Way na misan pagtabang. Nahauno ko.
magtawang. Di. Tabangain kabuhi mo, tabangain kamatay mo, haatulan kabayaan, si mahasut si mahatingi, Allah subhanahu wa ta'ala. In sumunod ayat, Allahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Papawaitaan kita nusin Allah Ta'ala ay nabi sin nikmat. Nikmat deng Allah Ta'ala bukun nikmat deng tao. Nikmat sin Allah Ta'ala pasabarang manusia. Intimum da sin nikmat ini beriman dah. Unin nikmat ipatumtum sin Allah Ta'ala katuk tanim intimum beriman dah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Langit nikmat sa lagu-lagu. Ginlupaan nikmat sa lagu-lagu. Intium-tum da sintaw nikmat, masarapin pagkaon niya, masarapin abdubo niya, naglalag sin piyuto masarap, naglalag sin siyang lag masarap, naglalag sin kaunon masarap, naglalag sin adobo masarap, naglalag sin pansit masarap, yad tuatas bungod, butangan pikpikin motor niya, butangan pikpikin auto niya. Ano yan mga tuan? Nikmat pia panjari sintuhanin langit tiwan lupa. Ikabatuk mo pakabayaan sintuhan. Pagatun mo pa langit. Pagdumul mo pa rumi. Isin nagpapanjari. Way makasingud, way singura. Uno yung mga tuwanin nikmat lalangit. Uno yan in nikmat arumi. Wa anzala minas samai ma'a. Kaya ulanan sintuhan ng gumi. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Gimuwa. Ingkatumbu-tumbuhan. Indakat tuwig na kaya ulananda, barhadat din harakat ulan. Fa-akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Paman sin Allah Ta'ala, piyagwa na mo, ingkatan katumbu-tumbuhan, ingkatan pagkaunyo, harahon, hawigi, hakatan tanyaun, rizqan lakum. Jiki niyo, ampa kamu makada kabayaan sin Tuhan niyo. Dahil nga sabab yan, uno pa yung sabab di kau makapag-ibadat dakula. Uno pa yung sabab, may tamuri akarunin kabayaan sin Tuhan. Yung pagkaun balabi-labihan. Yung sasakatan balabi-labihan. Yung badyo balabi-labihan. Ginisan na nga sin badyo. Ginisan na nga siyang pagkaon. Uno palagkaw kuno. Reason mo, uno yung sabab, may tamo rin maparayaw yung pag-ibadat mo patuhan. Way pagkaon mo, misan way pagkaon, so way na parayaw yung pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan mga tuan. Hipatumtum yadto sin Allah ta'ala nikmatin. Nikmat pagpapanjari sin langit, nikmat pagpapanjari sin gumi, nikmat pagpaulan sin Tuhan sin gumi, gimua ang katumbu-tumbuhan, karukunahan sin manusia, karukunahan sin kayup-hayupan, rizqan lakum. Ano yan mga Tuhan? Tukaw patabo yun, nikmat ka sayo-sayo lang. Mataan lakum wali an'amikum. Kabuhianan sin tao, pagkaun sin tao, iwan sin kahayup-hayupan nila.
Insayul kaya unya kaya sarapan niya, wala nagmungkir patuhan, nananasbi patuhan. In manok kaya unya, wala nagkupur patuhan in manok. Wala nang laugim manok pamanok, wala danang laugim manok patao. May makadasing kabayaan sin Tuhan. In tuwig inom niya, piya maygo niya, piaglano niya, may makad sing kabayaan sin Tuhan, sa putika sin siyari makad. Ayan Tuhan. Pagbayta sin Tuhan hatuwig ulaning gumini, ulanin lupa yun, makad. Pagbayta sin Tuhan naipon niya, piya kakaun niya, yaw ning dijiki nila, yaw ning katantaan. Akarain ini, bang mo asubo ni si ukaw, inagin niya, in ako, in ikaw. At di kuningi kasundahan. Pangbaitaan sin Tuhanin istaha kalaud-lauran ing kamuyan suku siya panjariku rijiki ang mga manusia wayron tuan istabulaog wayron ista simulang patuhan aputika sin tao ista kaya ka na singkaywanan kaun niya. Ayan mga Tuhan, na ipatumtum, nakatumtum da bariman. Allahu alladhi khalaqas samawati wal ard wa anzala minas samai ma'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Rizki, buko ni pagkalo, buko ni pagmaksiyan. Bariman, bang nila pa kayo nen rizki pagkaw ni bang Panginoon. Liya abudullah. Ipagparayaw nila sin pag-ibadat nila. Imbukon bariman, lima siyatillah, ipagmaksiyat nila in rizki dihil kanila. Ayan Tuhan. Uno pen rizki dihil sin Tuhan kanila. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ. Hinangan kamu sin Tuhan sa sakatan halaud. Aun sa sakatan mabiskay. Aun kasakatan siwi-siwi. Aun sa sakatan bialag gubud. Litajriya fil bahri. In nagpaparakan yan. In nagpakasayan. Tuhan. Ay bukun milikan, bukun jipun, bukun lanang. Nagasimbol sadya sila. In siya amin naghinang dahing dahatuhan. Impanya pinang niya rin hatuhan. Wasakhara lakumul pulka litajriya fil bahri biamri. Dahing kabayaan sin Tuhan. Magda kanila ring hamukula pahamukula. Magda simpanyap nila ring hamukula pahamukula. Na maglingog, na ikamulong na maglabay ring dakat na mo. Ayan Tuhan. May tayad to. Wala nagsukur pa Tuhan. Ninang nila maglungkop pa kaniya. Imbar iman. Piyag suko nila ni matalangit, ni matarumi. In uno-uno na iano gara kanila sin Allah Ta'ala. Yagad nila. Uno pempalman sin Tuhan. Wasakhara lakumul anhar. Kaya panjarihan kamu sin Tuhan kasuwa-suwaan. Ipaglagi niyo, ipaglagi sin hayop niyo, ipaglagi sin sasakatan niyo, magda sin muda niyo, pambuk kauman, hasuwa, sa aun suwa mahaba. Aun suwa siwi-siwi. Ang mga Tuhan, intimum tumdahad tu bariman. Imbukon bariman,
Magmain-main sila kasuba-subaan. Magmaksiat sila kasuba-subaan. Magmaksiat sila kahigad-higaran. Waliyadu billah. Yadto mga anak ka po inayat. Mas sakitan ni wasihat sin Nabi. Biyay kato taniw si mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pahamuk sahabat. Awaktu siya Makkah biyay taan niya. Awaktu siya Madinah biyay taan niya. Iwan haunu-haunu na munasaba biyay taan niya yung mga sahabat niya. Uno yan imbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bi zikrillah wa tilawati kitabi. Subay kamu tuod. Manasin subay, kaya wajiban kamu tuod. Unin subay, iwan kaya wajiban nito. Bi zikrillah. Di malupa magtuha. Mga anak ka po, mataod naman siya nalupa nagtuhan. Sa taod-taod na lupa Yahudi ban Nasara. Nalupa na magtuhan. Piyagbiliban na sintaw, marayaw lang niya. Sa Europe. Scientist sila lang, naungas kataan. Ayan mga tuhan. Di nila pagbilibanin sila ungas daysab. Kung sila scientist kuno. Sa Europe da. Sin, biyeta na sintuhan kanila, yung mga Yahudi wan Nasara, asidda, lando imbungis kanila. Lando inastul kanila. Ano yan mga tuhan? Na, alaikum bijikrillah, ay kamu malupa manumtum patuhan. Ala takunu kallazina nasullaha faansahum anfusahum. Ay kamu simingod kanila, liw pa nila yung pagtuhan. Apabila mo liw pa yung pagtuhan, baran mo yung liw pa mo. Suko mo yung liw pa mo, lupaon mo na yung tuhan mo, wala na magapin kanila. May tayad, duri siya magkalakihan kay mo, ikaw yung magkalakihan patuhan mo, hakabuhi mo, iwan na kamatay mo. Alay ka bijikrillah. Ay mo tuod kalupay manumtum ko patuhan. Hindi damalo pa manumtum patuhan amanu. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Matao din pamudji nila, matao din panumtum nila, Allah subhanahu wa ta'ala. Uno patuan, watilawati kitabi. Ikarua, pataura yung pagbasa mo, sinsulat niya maun kay mo. Tuwabiyaon, bulag na yung mata sintaw, pagbasahan sinsulat sintaw patao. Bulag na mata sintaw, hapag kitaan sinpatta sintaw ibang tao. Sinwayro damisan pahala. Gaman, hikakabak nila. Mangi. Magbas sa singkuran. Piun kau sintuhan. Khairukum Imarayaw kaniyo sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man ta'allama al-Quran. Imingat sing Quran. Magbasa iwan magsulat. Inimingat daha na mo rin bariman. Sa mabaya siya piun sintuhan. Nari man siya mabaya piun sintuhan. Nagpi na siya simbaran niya. Ako siya inulang niya. Ang pembar iman di magkaiba-kaiba sa babaw na magpipi kaniya. Inhinangon niya sadya,
bangman siya makalamud hapagpisin Tuhan. Di siya lumamuda pagpisin tao. Way rakapusan sin pagpisin tao. Sa imarayaw, amin pagpisin Tuhan. Naisiyo sila yan mapisin Tuhan. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Imarayaw kaniyo, amunain imingat sing Quran, inakaingat man siya sing Quran, magpaingat siya isab, manghindo isab siya. Ayan mga Tuhan. Yan timbay tak sinabi. Unuin dayaw si manumtum siya pa Tuhan. Iban sin biasan niya, ingat niya, yamalan niya, insulat kaniya sin Tuhan. Fa innahu nurun laka fil ard. Karena bang muyan yamalan, impagtumtum, impagjikir patuhan iwan sin pagbasa, impag-ingat sin kalam niya, cahaya mulaong harabaw sing gumi iwan hataas langit. Cahaya muri harumi. Unin makna sin cahaya muri harumi. Di kau himinang simmangi. Aun palsugpatan sinatay mo patuhan. Aun palsugpatan sin suara mo patuhan. Aun palsugpatan sin pituanggaw takbaran mo patuhan. Wajikrun laka fis sama. Murah-murahan mga Tuhan. Miabot na yung wakto na to, uuhon na to, imbaran na to, uuhon na to, impituang takbaran na to, uuhon na to, yung kabuhitan niyo, paalupon na to, akabayaan sinallahu ta'ala, nas'alallah subhanahu wa ta'ala, at tawfiq wa syadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal fa'idin, wa an yaj'alana minal ladhina yastami'una al-qawla, فيتبعون أحسنه اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.